ធ្វើសកម្មភាពមួយគឺធ្វើសកម្មភាពអំណានចូលរួមចាកូនទាំងអស់គ្នាសូមក្រឡេកមើលមកកាន់សៀវភៅរបស់អ្នកគ្រូណាតែនកូនមើលមកកាន់រូបនេះតើនេះគឺជារូបអ្វីកូនជារូបយក្សចាតើយក្សនឹងធាត់ឬក៏ស្គមចាយក្សនឹងគឺយក្សធាត់តើកូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ឃើញយក្សអត់ធ្លាប់ឃើញមកមានអ្នកគេធ្លាប់ឃើញទេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងទូរស័ព្ទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះគ្រូចង់ឲ្យកូនសាកគិតមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅលើតួអង្គយក្សនៅក្នុងរឿងនេះគិតមើលកូនតោះឥឡូវសូមកូនមើលមកកាន់រូបភាពនៅទំព័រនេះតែម្ដងតើយក្សនឹងកំពុងតែធ្វើអីកំពុងតែចាកំពុងតែរត់ឥឡូវសូមកូនមើលមកកាន់សៀវភៅដែលអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់រឿងនេះមានចំណងជើងថាយក្សកន្ធាត់ដែលនិពន្ធដោយកញ្ញាព្រំគុណធីរ៉ូវិចិត្រករលោកសៀតសុភាពចាតោះមុននឹងអ្នកគ្រូអានរឿងក្តាយ1 2ចាអ្នកគ្រូចង់ណែនាំពាក្យថ្មីខ្លះៗទៅដល់កូនទាំងអស់គ្នាតោះមើលណាចានេះគឺឆ្លេឆ្លាបានន័យថារត់ចុះរត់ឡើងស្លន់ចុះស្លន់ឡើងនេះដូចរូបនេះអញ្ចឹងណាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូមានពាក្យមួយទៀតសោះមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចានេះគឺពាក្យបត់ជើងនៅក្នុងរឿងរបស់យើងមានន័យថាទៅបន្ទោបង់ឬក៏ជុះណាកូនដូចបត់ជើងទូចបត់ជើងធំអីហ្នឹងណាកូនបានទេចាស្ដាប់បានអត់អរគុណឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមអានរឿងដល់កូនទាំងអស់គ្នាដោយមានការលើកដាក់សម្លេងនិងកាយវិការអញ្ចឹងកូនចូលរួមស្ដាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានទេចាអរគុណអញ្ចឹងតោះយក្សកន្ធាត់តើកូនយក្សកន្ធាត់រត់ទៅលេងបន់ក្នុងភូមិមួយចាដើរបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែឮសំឡេងគ្រីកគ្រុបយក្សកន្ធាត់រត់ឆ្លាយក្សកន្ធាត់រត់ពេញភូមិចាកូនគិតមើលថាតើយក្សរត់រកអីកូនរត់ឆ្លារកអ្វីរត់ចំណៃចុកពោះចាតោះអញ្ចឹងបន្តជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតយក្សកន្ធាត់ក៏ជូបយក្សកន្ធាត់ក៏ស្រែកសួរតើបង្គន់នៅឯណាមកឆ្លើយខ្ញុំគ្មានបង្គន់ទេខ្ញុំឈរនៅទីណាខ្ញុំជុះនៅទីនោះយក្សកន្ធាត់ស្រែកមិនបានទេប្រឡាក់ជើងខ្ញុំអស់ហើយយក្សកន្ធាត់រត់ពេញភូមិយក្សកន្ធាត់ក៏ជូបវុះចាតើកូនគិតថាតើវុះនឹងប្រាប់យក្សកន្ធាត់ថាបង្គន់នៅឯណាហ្នឹងអត់ដឹងតាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាបន្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបន្តទៀតវាស្រែកសួរវុះតើបង្គន់នៅឯណាវុះឆ្លើយខ្ញុំគ្មានបង្គន់ទេខ្ញុំបត់ជើងនៅមុខផ្ទះយក្សកន្ធាត់ស្រែកមិនបានទេស្អុយខ្លាំងយក្សកន្ធាត់រត់បន្តទៀតយក្សកន្ធាត់ជូបម៉ាវវាស្រែកសួរម៉ាវតើបង្គន់នៅឯណាម៉ាវឆ្លើយខ្ញុំគ្មានបង្គន់ទេខ្ញុំបត់ជើងត្រង់ណាខ្ញុំកាយកាប់នៅត្រង់នោះយក្សកន្ធាត់ស្រែកទៀត
mình bàn tê cái nhóm của mọc cứ nó chà ta con cái thai dạ cái thoát nâng tự bọt chương nâng này ná tay ná có chà ta trong đấng dương một tô tiết cho mùi nâng nè nè cái đâu dạ con thoát ruột có cả phôm dạ con thoát có chuột bó bầu vía sạch xua bồ tớ bằng cuốn nơi ai nó bó bồ chlai nơi tin nó dạ con thoát ruột giang lươn tớ bằng cuốn dạ con thoát tranh pi bằng cuốn dạ con thoát liêng đáy nắng xả bù vía nị dây tai mà nị anh rồi hai nhóm lấy chữ búa tiệt hai giác con thoát rút từ rợt bố méo vù nắng mò ồ cún bố méo vù nắng mò giác con thoát tra lắp từ lên bón vĩnh giang sập bái rì bố mèo vú nắng mò có từ liền bón phong đài chà lấy rứa đậu bông để cứu cậu bà mình chóp để cứu sống tới đây ông ăn tờ lần ní rứa đậu bông này cứu cậu ba mình chóp hai chẳng này cứu trong sông chè chỉ muốn ông ôn từng ở cái ní ông pi ở với để bàn cắt lang nó không rường nó có nó tao dạ còn thoát tao ná còn tao con tên á chà tên lên bón phồng chà tao mi rừng ở với cát láng trong pui dạ còn thoát mi rừng ấy cát láng có cát mấy có chà cứ dạ còn thoát chọc pua lần ní nè cứu trong ai con thằng ở kia rung lắc ở pi phaiสำคัญនៅក្នុងរឿងតោះឥឡូវសូមកូនមើលមកកាន់សិភៅនេះតាមមានអ្វីកាត់ឡើងដំបងនៅក្នុងរឿងនេះយ៉ាយ៉ាងម៉េចកូនចាអរគុណច្រើនតើយ៉ាបានទៅជួបនឹងនរណាមុនគេចាជួបនឹងម៉អរគុណច្រើនចុះតើបន្ទាប់ចុងក្រោយនោះតើយ៉ាបានជួបនឹងពីណាគេកូនចាជួបនឹងបចុះចង់បញ្ចប់នៅក្នុងរឿងតើពួកគេនាំគ្នាទៅណាចាទៅលេងបនភូមិល្អខ្លាំងមែនតើចាឥឡូវនេះកូនបានដឹងអំពីផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងរឿងអស់ហើយតោះចឹងនេះគ្រូចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាយៈកន្ធាត់ណាអត់ព្រមបត់ជើងនៅក្រៅបង្គន់ហេតុអីគាត់ខ្លាចស្អុយខ្លាចខ្មាស់គេចាពិតជាត្រឹមត្រូវអត់មានខុសទេតាតែដៃទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងពេលនេះគឺដល់ពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចង់អានអត់ចាតោះអញ្ចឹងកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនអានដោយមានលើកដាក់សម្លេងនិងកាយវិការផងណាកូនណាតោះចាប់ផ្ដើមយាកន្ធាត់យាកន្ធាត់ទៅលេងបនក្នុងភូមិមួយចាតោះទាំងអស់គ្នាមិញសលេងយៈឆ្លើយថាចាចឹងជាធម្មតាយៈធ្វើកាយវិការយ៉ាងម៉េចទៅពេលចាពេលដែលយៈស្រែកចាហើយឃើញអញ្ចឹងហ៎មកកូនធ្វើមើលតោះឥឡូវកូនធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមមើលតោះចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចង់ឃើញកូនណាម្នាក់ឡើងមកធ្វើកាយវិការហ្នឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមើលទាំងអស់គ្នាតោះកូនឡើងមកតោះឥឡូវសូមកូនធ្វើចាប់ដើមមើលតោះចាក៏នឹងអាចារ្យជួយមកផងអរ
Ok, cha, mình to từ tiền nè con nè. Đá ban mùi sòn tú, srap tài lư, xòm lệnh. Krik kruk, krik kruk. Đọc. Dĩa con thoát, ruốt chlề chla. Dĩa con thoát, ruốt bình phung. Dĩa con thoát, cò chuốc mò mò. Dĩa con thoát, sài xua mò mò. Tớ bông cún nữ ai nó. Mò mò chlai. Nhóm khmiến bông cún tê. Nhóm chờ nữ tì ná. Nhóm bọt trứng nữ tì nụ. Dĩa con thoát sài. Mình bàn tê. Pro lá trường nhóm hơi. Dĩa con thoát, ruốt bình phung. Dĩa con thoát, cò chuột vút vụ. Vía sài xua vụ vụ. Ta bằng cuốn nỡ ai nó. Vút vụ chlai. Nhóm miến bằng cuốn tê. Nhóm bọt trứng nỡ một te. Mình bàn tê. Sợi khlang nè. Dĩa con thoát, chốt mèo mèo. Vía sài xua mèo mèo. Tớ bằng cuốn nỡ ai nó. Mèo mèo chlai. Nhóm khmiến bằng cuốn tê. Nhóm bọt trứng tròn ná. Nhóm cài cắp tròn nụ. Dĩa con thoát sài tiết. Mình bàn tê. Nhóm mặc kê nè. Mấy con mắt lưu xuống đây cái này nâng ấy. Đó. Chà, chẳng con ăn sáng thua cái này nâng tầng ọc này mà nè. Dạ, khmạc kê cái vì cái khmạc kê cái thơ mấy con khmạc kê cái thơ mấy tử. Mới sao khmạc kê đó thơ mấy khmạc kê thơ mấy con. Chà, đi đôi mặt phẹ dương chẳng nó con nó. Tao, là con xa cho rùm ăn hết thua cái vì cái đôi mặt phẹ dương mình chẳng. Tao, chấp đám. Mình bàn tê. Nhóm mặc kê nè. Dĩa con thoát, ruốt cò cráp hùng. Dĩa con thoát, cò chuốc bồ bồ. Vía sài xua Bồ bồ. Tớ bằng cuốn nữ ai nó. bố bồ chlai. Nữ tì nương. Dĩa con thoát, ruốt vàng lươn. Tới bằng cuồn. Dĩa con thoát, trò lót tơ lên. Bấn vĩnh dáng rịch riêng. Bố bố mèo mèo. Vú vú nắng mò mò. Có tơ lên bấn phùng đài. Chà, anh trứng. Rương rồi bao dương của bạn chập 2 xong snow tê đài à bò xa tờ. Sờ bài à này con. Cho chặt rương nâng át. Chà, ở con tràn. Chẳng đời xa tại dương nó sọ bế. Con từng ở cái này từ anh sụp hứ. Này con nát nó lưu thân lưu nâng. Giờ sụp hứ từ anh nó không bắn là lại cái lại nà để con bình chất tới. Rư có con từ chay sụp hứ. Chú mùi nâng nè kru bắn là rẻ bàn. Nà con nát.